Singju the mimi have to be base niko. Aduga haidi Singju haraga healthy ni bako. Mixed vegetables me am do. Hoy ado mimi have chala kana na. Ni khoi apatabam all hale bako. Hoy once in a work we koi man ka cha badu dikishu kaide but chadrige hena phai ta hangam thau saraga ne heart na ni haiba mayam la ebuko adi do no weight gain tawi koi imung di diabetes lei bagi refined season ne na lai ba adu opposite ni ko mayam ai sidal da phaiza horage hangam thau oina dum season na bio effort su to bungam ba do ai di refine se koi ngobudi am nungai ko ai thakat paga mai je tam tuna sai ra mi smoke hai hoy mai khuzu yam tina ka bane kai gino refine ai sidi sungdorakpada mai process mayam lora mai thadana sungba lora last ta pirakpadu value hoy yaudrabani ba aduga khoina irodi refined sugar di kana ba am like inflammation torakpa weight gaining torakpa hormonal issue da disturb torakpa sumaina mayam lei dasro sujiti anobo trending ni mayam lai sini gi motion ba mayam lai blood sugar da spike tawda ba isa da su kem tawda ba calorie su low ba su thoe ba ko but akoina yam high juice hedik chu dana bane once thakpa hogre athumba ma mathang thumaktaba kana thakninga oiba aduna saina mo sinaba patient na recommend tawbiu hai kana koi recommend tawi but sida sugar free season na da yade dumain leite yarge di athumba se kakpiro healthy lifestyle amoininga ga di athumba adu akoina tea coffee thakpa matamdi adum kano se sugar